Amasakin Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM ni hozo se na bonon ni kupa tunung jang VANNOI THUSOH chom la chom ho anakihot kinoite achi sa ni sim som legup ni khwa kum som ni lenia upa masna amini kitinu chu tiran hagani metro station muna Iran morality police tia ki hon anamat uwa educational and oriental class pangdinga a hen tang zo nini zoin hospital athi thu Iran THUSOH hon class ayaw na muna athidan anata ado vinhi amini hi en sumite na hon piwa hi nabana hichi ni khwa hi pun lukhu hijab ki khu lo zia police ho chun a hen tang uwa police gari sunga jong hata avo vin asai zu nahi hichi kingon ho zo si chu a hi poitin police on anel kal uvin amina akimet zo zawa chu lungchang net na zin na pha zia agang theipina hospital mun kidal pizo a hi ativ nahi hinla amina in sungmi ten achanu u anaw nu hi itin lungchang net na kiti him anai pon midam sel a hi atisokin ovin hi hospital la thu aza aza uchun amini in sungmi ten agadal lunun hinla ama koma brain dead hitaitin daktol hon anasayo nahi gahet thikhat chu achi sa sangkhat jako somgit le ko kuma Iran gam hi Islamic gam le vai hom na thing sat hong hia pet gamsung'a ki von ki cheidan adi a nomai ho chunga hi hata a chi hla piu chunga hi chi morality police tia ki hewa jong hi chi dan ho tang le vesui police zat khat chu hi Hichi human rights ki su sit jing na thua White House a kon thu pon do chun dem na sangta ananizin White House National Security Advisor Jake Sullivan in Twitter la amini chunga thilsu songkula ki vo a chuzawa hospital a thina atona chung thua hin ngaidam hoi hilo chonna hi anati na hi human rights su sit na anizing na thua Iran officer hon thimon zo se akipu dingo hi anati na hi amini thina chunga Iranian gamsung pumpi ling jingin Iran gamsunga mi het theita celebrities sule politician tampin jong demna anayovin hi hichi thua hin Iran supreme leader Ayatollah Khamenei in agang theipina hichi thua hi su thingna anei dingin reformist politician Mahmoud Siddiqui in ansejin hi hichi thilsu hi achi sa haptalanga Iran President Ibrahim Raisi in kivonle ki China chunga dan khauta chilha piding hi tia phondo to hlona asuki ho chunga dan khauta kitang ding hi tia ana phondo zo thilsu hi hichi dan dungzuya chu nomaiten hijab ti chu del mai ki ho hi akivon te dingu tina hi amini thina chung changa hi President Raisi in case hondo na khonla dingin thula na zong ananeze akiti na hi VANNOI hin humanitarian crisis khota khat na hin tu kit kun cha hitin United Nations in phondo na ananeze na hi United Nations World Food Program Chief David Beasley in phondo dungzuin VANNOI ya mihim million zathumle somli lenga velhin en muzo lona nailam cha atu dingun asei na hi hichi hola Ukraine gamsunga boina zin million somsigi velhin hichi din monchu atu ding kun chao hitai zonga tibe na hi David Beasley in United Nations Security Council anga an het sa bangin chamlet gam somgileni sunga World Food Program noya na to na akinai na ahin nasata ni lecha ngai cha acute food insecure people hi kumsang ni somlako kuma COVID-19 ahong masang asa nga azat vel ni in akale anati na hi chule achi sa July la a Ukraine changli mim ho Black Sea tuipi kongkai men thuma kon pu do thaina ding kinuk tuna anom jing wangin United Nations Food Program Chief pun tu kumsi nga jong kel hana khota thong thejin asejin hi amana saibena aphat cha lampi ki vendo na ding akingai to lole tu din mona ni man kalja boina hi
kumsang ni somni le thum zo ting le ni mu zo lo na buina hong so do ding a hi ani tin hi humanitarian coordinator Martin Triffinsin United Security Council an het sa dung zuizin kel ha na hi Somalia gama hong panding a hi ahin hi chu apat na hinai loading South Sudan Yemen Northeast Nigeria chule Ethiopia gam ho zo sizong ahin pha so ke ding a hi anati tia chu agoma mi him la gupto sang somnile sangit chu kel kho sandan catastrophe level ahin pha ding a hi ati be na hi Russia le Ukraine hong kidawkal lasagil hing paiding a hi jeng wangin galin phatna amano di nai po nahi Ukraine ten tu ni chana gamlei sit anung la zo jing nabanuwa Ukraine sipai ten tinta sangin akinung chon jing ovinahi hinla Russian president pun tu ni chana hin itilam angai tu hamti hi mi zo si lungbui na khat chu hi hinla Putinin a sipai tiaw kinung tol chungchang thua holimna anei na Russia in a chilhapi special military operation chu angai ngaya chilheding a hi hinla galmun le mahaidan hi general staff in gal mai malam tumle hohai dingdan thulu na ala adung zuya ki kheljet bo a hi operation kibol lonan atu pi pen chu ngam kai se zelen sa ding ti chu a hi ichi dung zuya chu Donbas gam kai si zalen na amu to ka Ukraine sipaiten iti tinjongle operation chu chijing ding a hi ani tin hi chule Donbas muna operation akinganai pon onle ka nga machal zo hiding a hi ani tin hi Russian army ten gam tha le gam kai tha la Beijing na laizun a hi ani ti be na hi Uzbekistan gam Samarkand kopia somni le ni vei channa Shanghai Cooperation Organization kopia haulimna ananai na Russia sipaite chu hathu in akino povin a hi ani tin hi hinla hichi Shanghai Cooperation Organization ke hona Russia adinga Asia gam kaya akimat pile aloi phahoi pin India le China hi Russia kinep na bang hilawdanin Western THUSOH ha sai le jingun hi aji chu alangto gilin India le China hin ki nakhat nei chi thondanin om hloni akitin hi aji chu Russia le China hin Ukraine gal ki patilapat agi umlo ki koptuna tidana akika alhon chu no limit partnership ahitia United States le Western gamho tat khom dingdana an omlhon chu China in Ukraine gal chi a Western gam dang ho ching to akika hong hoilo ding chu gel kho na anei zo dan ovin om ta ni chule tona pat Russia loi phale galman cha zo sia ke ngai na nei jing Indian Prime Minister Narendra Modi in Putin to agi ho na a tu lai khang hi kido ki gal na khang a hitapoi chule phona an sei jing banga democracy le dialogue ailo le diplomacy wanga chamna hongom do ding bo hi anati na hi alangkhana Putin in Ukraine chungchanga atu sei do to kimanin Western analyst hon galmun tiso ground zero muna Russia te kinung tol le mahai dan to lonin Russia te hin Ukraine sa solam kaya hi panmon tisu defensive line agisim tha gon hidingon aging chaw ve agiti na hi hichi tho hin Britain Defense Ministry akon ginchat danin hichi defensive line chu oskil vadungle swatov ke ka hiding in asui do na hi United Kingdom Ministry in asaibena hichi gam kai si thunei khumding atiu hi Moscow adinga poimo ta khat chu hi aji chu amun hi mundang them khat ato phanaw mun ho le supply na dinga poimo hin tu chana hi Belgrade gam kaya pa na hi panchajiu a hi akiti iji chun hi chalai muna hi hata Russia ten ahin ven ahin tin thayo a hi ativin hi iti hoto ki matchun achi sa Friday ni khochun United States Military Intelligence Chief akon thu ki mudung zuin Vladimir Putinin malamagal thuahin thuluna ki gel hana anei tai ativin hi hinla hichi decision chu itobang hiding ham ti he do hinai po na hi malama ki dawna asot le apal chu hichia ama decision na chu kingamding ahitai ativin hi
alangkhan na hichigal ji hin Russian gamsunga hin lunggel kikal na tampi omdo lon lam kai loi khat Vladimir Putin hata to sot hon Kremlin in gali nasata hat sa chi dingin ana seizun hi chule chechen lam kai kedra from zenin tu chana machal mon hi Russian general hoji hi tin aso salin alongkim lona o chengchu telegrama anung zui mi 2.4 million ho het din ana so doi na hi alangkhana Russian opposition lam kai ho alha sam leu to thonin demnei ha nei ta povin hinla gamkai ti chu Saint Petersburg Moscow sule gamkai dangdanga kun lamkai hon wang Ukraine ki bulu na chunga hin Russian lamkai hon an to na wa kun haisa adingun anangi oven hi chule abang loi khat chun Putin an to na kun haya state treason hi tia thimon zo si Ukraine gamsunga sipaite manthana Russian economy sit den azia gotna pi din anangi kin oven hi hinla hiti ho zo si hi Putin adinga in lama boina khota hilodin akilangin hi Sunday ni khochun Taiwan gamsung hang solam Taiwan gamkaya lingpi magnitude 6.9 Richter scale hat anakihot din hi lingpi hatta ji sun lampi munina simdan ka la om namun hwa mi tampi atang dan uvetin thulut omin hi hichiling pi ji sun thina manna to wang om pon chenna building chule infrastructure phasumpi asin hi Taiwan Railway Administration ho saidanin lingpi zia concrete hilha ko chun Julian muna rail asiezi in anakibungin asunga mi somni ho chu damle bit kechan aniki hu du e anati nahi chiki le loisisi molvum ho ki ka a mi jagupwal lampi ki tintan je in tu chanhin atangdan na layovin rescue worker hon atangdan ho loido na dingin panhata in alajing ovin nahi hichiling pi husa chu taipei le adangam izan ham khana zong ake he phai akiti nahi chule China tipi pam khupi Fujian Guangdong Jiangsu chule Shanghai la vele zong hichi tremol chu a he phau ve akiti nahi after sok hangum ki dinga gincha nahi to lonin Taiwan president Tsai Ing-wen in mi pite lim gele chingthaya dingin anathu hilin ahi gahe thei khat chu Taiwan gamjong hi lingpi kho hat na kolsunga gam khat chu ahi phat se aling ki ho na mun khana het hi jeng wangin tu chanhin gimnai le na sata ki ho a thillo asu sit na ti be nai lo achi sa sang khat jako somko lako kuma 7.6 Richter scale anaki hotna mihim sang ni le jali walin thina an to chu agim nei pin hinalai hi akiti THUSOH panapa na sin chen ngai ho zo se achung chi wa agi pa naw khet ko ve THUSOH thai mu kit ka vin na bonon mang phale chibe